Le ndvodza lengalinganiselwa eminyakeni lenge-35 nesihlanu kuthiwa beyisuka endzaweni yekutijabulisa eTolo Ntsambama yangasafiki ekhaya lapho-ke tihlobo tayo tisole kutsi kungenteka kube-ke le ndvodza ibeseke seyagcumukela emfuleni nayethi yetama kuwela tebetebe. Namhla ekuseni tinhlambi tembutfo wemaphoyisa eMbube tibambisene netakhamuti babeseke sebaphuma umkhankaso wekufuna-ke le ndvodza kulo mfula. Kungilapho-ke le ndvodza ibese iyatfolakala nasekushaye yona-ke insimbi yelishumi nakunye namhla. Imandosha lelijabu lesibhebhe lisuka eDule ejwaneni lewuka lisuka ngamhlangathuzi lahlala la ngashedzedzini mahlala ngashedzedzini shothi bese linathe kakhulu lelijabu malifika la shothi lehluleke kowela la lo tebetebe la gcumukela ngekhathi ngemandini kusukela eTolo kushothi ngabo 4 bazigcumela ngabo 4 bazama ukulibuka phakathi lokho emaphoyisa seketha kanye nekuseni sekezama lokulifuna behlabe ukubala lomfula bangamtholi sibafe bacalela phansi futhi akhe bacala phansi bahamba phambili futhi bese kuba nemajaka abakhona bangena la khathi emandeni lathi ngosati bathi funela la imvula wendekele bamfunile ke lamajaka agcine saphuma naye lamandeni awu vele yena kuthi la limele khona ukuthi ngabanatu akalimali yena ukuthi nje vele ufike lama scuba divers lapho kade afikile abakakhona ukuthi bafike phasi la kungibite ukuthi ngiye khona mina because mangithe mangiyaphasi ngeva impahla ngaphinze futhi ngabuye eTulu ngase ngibita abafowethu ukuthi baba ete batongisita ngathi ngiva kabi lana then ngase ngiyamthola phasi. Ngabe kuthuka kubengana? Akuthuka kunekusese kuningi kwamanje. Ngathi ukuthi kutangithatha isikhathi lesinganani ukuthi ngizame ukukhweshisa lo mqondweni. Umchumanisi wemaphoyisa nesive Phindile Vilakati uvetile ukuthi le ndvodza itfolakele seyivele seyisishile emhlabeni. Etindzabeni temaswati channel kubika noNhlanhla Thwala ngena noNtobeko Thabedze ethunzini.